Чувашпашалық Универ музейінде «Сакральная Россия» и Чувашия в образах ятпа хэни еверлі курау жылжан авторы Сергей Кузнецов. Тенже жіне урықлара көшпа пағаны маштарын нәжізембе перін пұлдарулық ошқыне балашыры. Елжік районинде аслы елжік режурал союзна Сергей Кузнецов юнерже вұрттын тенжере эшлеген художник теме булать. Психологиби да нумерологиби кызыкланагыныста хойын шалды давра гурумне пиржине тіленмелле сынарзимурлы күжарать. Ол хойны жебелен, кәдім Россияға Павлы нумеролог деш, Павлы жын. Ол сәрі башлавсынде болады. Симпозиум сынде, конференция сынде болады, хойны жебелен жығыны тема бар. Ondan sonra süsü yavaşı, böyle hijyenizm, böyle şenya lavukla tubamsem topla, şap numerologiyi şapsem подошли все книги всем говорящие. Сергей Кузнецов юнер сталых неченный бехте хойне еверле туптать. Унун абстрактлы дуюмба ширны югерджегезене сюрреализм югымнеде импрессионизм сталых неде шивыхтеме булать. Шавыхытрах шага самлы эшсем шинна шухуша яраган цифры денжене бударашы. Югерджексен юменже чилай кураган хойн бурнышебе шихынны баллы булымсене кужеумне гларзадырадать. Онда бур шамби картинзем ангелзем бур. Ку ангелземзенде эдемзен бурнышенде илны войзем. Каждый син хозин ангелне тупса, ол хойне хой савынса и пиделай хойне туйса, озембе касма болдырады. Пириштизембе апостолзем аштаға тата графика мелебе югерні сынарзем чываш халық пурнышенже мәне білдернене паллах кашни терлеренен ланать. Шагында шыбақ куравын хойне еверлігі буданна. Художнигына чываш халығы Россия батшалығы бе бірлешні вғытри булыма халалана. Шакна картиныры цифры земде кыдартын дойынать. Шапла терлі гымылбатуны живопись кураганрада юнер турдымне вратма булдарать тереш курава ужаганзем. Чываш енгіларым вали Алексей Енекин, Виктор Степанов.